ai whaatalo whatu ia te o tau le amataria fo o nei fo i sauninga vei fo i ia le sauninga nea sa le KLM ia wheo se whaamanianga ia te oi le whiong pa ia le tua e tātou te le i oloa si tātou talo. Amen. Le tua le mātou tamavi ia la ua fio le nei tu la ia mano we au maia mātou te tala no aita ma mātou wha malosi le tasi le upu. Mātou te avatu le mātou vi inga ia te oi ulu whale atu iaulo toa ma le vi inga o le whaafetai. Whaafetai i mea sili ua e whaia muli tangata. Whaafetai e sūlo mātou wa li imolo mātou whaola o oilo mātou atua. E sili ese oe i mea uma. Lea mātou te avatu le vi inga ia te oi mo mātou vi ia oe. Awa o lo fina ngalo tutasi wa whaapeono mātou au lia aile nei aso o lea mātou te whaafo i le vi inga te tala le mātou whaalongo. I le mātou pulo kalame so soani mailo wanganga au tama whai e whaamatala ma o ma tala noa i lau uputa ma e vai lau au auna whaangana ina lo nei tangata whaamoe i lau whaaungata ma whaapeona te tala mato lau whanau i o lātou la ngona le mana o lau uputa ma ngā lue mai oe a maia whaalinga a maia whaate inga maranga ngana whaingo fie e ma whai ono mātou mala mai e tusa mo lou fina ngalo ta ma awane i whaapungi sa ino mātou tangata i dine yaso a ia whaapeona te tala i lo wanganga lau a fionga ta ma o mātou wala au atu ia te oi ono le suafo o Yesu o ole ma wala au atu ai nei. Amene ma amene. Haleluia. Ia le tua. Ile nei foi tu la ia tonu foi mo le sila fia foi su tātou watu no ia o le tātou polo kalame nei ia o lo ia inisio i lātou lo whaapeona langoina ia ma whaapeona lātou whaipaanga foi le ngaluenga nei wa via foi lātou ni whaamanuianga i le tātou ngaluenga ia tonu le vaenga foi le uma whai ai ona avatu le nei au nanga soani ai ia te oi malau savalinga whaaleanganga ono lo ia i foi inisio lo whaapeona lātou langoina ia ma whaitaulanga mai foi tonu le ngaluenga nei soani lo nei tangata ia ila Paulo na ia toi au mai ai ia le whenginga tuai ile telo tustusinga Paulo i luma ile mua koe ni tolo na mataha upu e iwa na e tala no ai Paulo mai ia toi taha uai wha mai ma toi wha manato i e Paulo le tala mose wha mai au tengo mai au le saisa ia le nguto le povi o laenga lue ai sea ona fo ia saisa ia le nguto le povi a laenga lue lona winga ule mawhaina whai le povi lana ngā luenga wa ule mawhaina ai ta tauna e tu ua nguto le povi a o laenga lue le povi ala fo e mawhai ona ai le povi o lo i me fia le povi nga lue sea ona o laenga lue ma ai o le tatununga fo ile na to tele nisi la te se tasi o mata upu e se le whainga tāpe au maini le totonu le kalesia when it comes to giving pe a o no mai il tūlanga tau fōwai ia ma tūlanga tau lango fo ngā luenga le atua au te whaafitai i le atua mo i lātou o whaapeona lango mai le ngā luenga nei leo te fia avato i se upo le whaatua ai tātou te le i o loa i le nei fo i le nei tai au le tātou offering this morning to tonu le lua ko ni tonu na mata upo iwa fa mai la Paulo i fa mai ia tai to atasi ma fo ha i e pei ona fili i lona loto aua malitinga aua fo i male whaatau ana wina awa e alofa le atua i le ua fōhai ma le loto malie. A o ina whai le fōhai e le o se whiriwhilinga le mawhauwhau. O le whiriwhilinga o le mea malie ai le loto. O le mea a toa i ai le malie o lo loto. Whai maila i o le mtaha upuna i luma atu o le lua koe ni tolo mtaha upa e valu whai upa suma lua wha mai. Awa a whai ua i ai le loto fia. E tali le leia lea. E tusa ma mea ua ia te ia, ai le tusa ma mea e le o ia te ia. Amen. O e te whaia sau taulanga i se mea e le o ia te oe, e le o sau mea. Amen. Whai le taulanga i le mea o nai o lima. O le ale mea o ia te oe, o le mea le nai te whai taulanga i le tua. Au fwoi te whai taulanga i le tua i se mea na maua fua atu. A whai o se mea na maua fua atu i le i alu iso wafu. Au te whai taulanga i le tua langa o le mea maua fua. Amen. Ai whai taulanga i le atua i se mea na maua atu i lau ngā luenga a whai o se whai whaatoanga. A whai na e lulua e te iwa maua atu se lenga o lau whaatoanga. A o laina e fōhai pe te whai taulanga. Whai i mea na e maua mai i lau ngā luenga ma mea na e maua mai o lima o lau taulanga.
Amen. Fe te alu ave se talo i a foi. Se ia se pe uma na fafai lau ia a foi harvest lau fatoanga. Ia pole a lava lau tonga la au. Ia fe te alu e si asit fai fe au. Ma ave sau taulanga. Ia alu e ave ia au talo na ave o lea. Se me alofa mo ia. O lau taulanga. O lea lava. E kaule kurengi kupe tatu taulanga e ave ile tua. O me lelei. He ofu sko inga ngai koki kua oi. Sko inga ngai ke vai kwa ngai ke le ala ko nga kalo ala la vai le lai ai ala sko inga le ai sang kalo si alu ave singa kalo amen lai te fai ile tua tasa taulanga o le me te fai ile tua fai me lo loto au te fai on o e fia sorry fai me lo loto o lau me alo fai ile tua ki ro a o nga ka ko fai me o mai lu mo le tua e se le matongo fie amen pe a fai me o tato loto ia le ngata o lo taimi amen fai fu ona te alu o lo taimi ave ile tu wainisi ele malosi lo la tu tama a hinga mai le iso la tu tupe ai ma fai no e lango ya ma mo e fai le i fe autono falo le tu e nga lu tonu o la ka ka yo nga me alo fa so le alo kaimi amen e wa a o nga fa kupe lo kaimi nga ke alu i o fai pese mai alu e ke nga lue ma me o ka se ke le nga kupe e sili aku ke lo nga o nga fa ko kongi o e pe umo funga pe o se lau ka ulanga o le afu ngole mea ino lo taimi la fa alu ile tele ka penga i fo le mea o atu tangata o fa kulanga mai ngo fo ala se manga ia ele nga kai le mama o le toilet o mea la fa o nga ele fa na o le to e akula sori ma kwa manga ia na ta ulanga o e fa ile tua fai mai la lo loto wa fa metu spaya a wa a fai ua ia ile loto fia e tali le leia lea paula le awala e tali le leia ai e lea tua le taulanga ina ua iai le loto fia o le me te fia e fai e ave ila uvi inga i le tua amen fai mo i lato uma lava o fai taulanga mai le tato ngā luenga nei a wafu fa lau i tele ino le malo le tua fa afitai i le tua o no o tau malau tau lango fa manuia le tua i lauto fuai fia foi le meo e fai taulanga i le tua fa manuia le tua au ne ngalo ia te so se kai mia ino au ki fai lau kaulanga o ngā pressure oi kei loa ele kai pressure inga i le tua sesi yes le ima se me tonu tu spa ia pressure i le tua sesi e o fo i le au ai kupito o i la fo i lau Israelu na fai ai o lato loto me funa na fai le tua ho ia mo se mana fatonunga ho e fai tangata au mai ala toa taulanga e fau ai le fale le fale fata fai mai au loma au mai e tusa mo lato loto au ala vani au mai ono fa tawa nau ia loto i lana taulanga la e mai le manga au mai au ala au mai amen hallelujah fai me o mai le tua le tato talo le tua matu tamafa manuia taulanga la fa nau tama i lato fa piono fai taulanga mai na ngā ruenga nei fa piono lato fo wa itama te talo i la wa fio awa o le tua o manuia o fo i o le tua e te le pipelo e te tala i le o se tangata e te tala pelo ai te talo i la o fio se e fa tau no ula upu i o lato wola mo soifua o lato lulu ma toto ina fo itama a vele ni ngā ruenga o se ele lei e to tō tama ia wha apio no toi fua atu. O a umani a nganga, o a umafo ini tangata ma le malamalama, o le awha malamalama ina i le ngā ruenga nei. Tama ia avea lea mō lātou taui, mō lātou pale tama i le manuia o la ua fio tama. Te talo ia te oi, wha manuia o lātou lulu le ngā ruenga nei, mai lātou umafoi. Wha apio na ngā lulue ma lulu i to tonu so se whata whai taulanga tama. Ia wha apio na whaie o lātou loto fia. Ia tali wha ali la ua fio awa o oi o le tu o manuia fa manuia la o fio tamare nei aso ma le upo la matou tal no ai tai mai la o fio ono so fo o Yesu o le mala au tu ai nei amen ma amen e tasi se me e se le ta u le tatou fainga malanga amen te mana oi te pa ia nisi o vaenga e tatou tu e tata no ai ma fai manatu ia ma avio se fe au ta u mo tatou le nei aso e tonu ala Jeremia e lus fumaleiva foi upoe es fumaltasi foi mai ia le profeta Jeremia fetaringa le ale atua awa o au nei o i loa manatu o manatu ai ia te outou o manatu i le manuia ai le o le malaia o lo o fetalai mai ai Jehova
e fo ina atu ia te outou le unga iai le wha moe moe o le tala noa le atua le taimi le tono Israelu o le ave wha tangata o tauaina Israelu I Papelonia. A o lea e tangi le profeta leo Yeremia, whailoa I ele atua, o lo o iai le poloka lame a le atua, mo tangata Israelu, e o fo e atala no le tuspa ia Israelu, e lua vaenga pito I sidona taha ua I tutono le tuspa ia I mo meo o a foi. Atala no ia Israelu, e le poloka lame a le atua ia Israelu. Ai atu mai no ese, e le poloka lame a le atua mo le ekalesia. O le ekalesia la ma Israelu, e pe ilo na tu whaafia ngai lea. Ia Israelu o le nu o le atua, a o nu ese o le ekalesia. Tu tonu la le ekalesia lea, ia ua, mana ia le tusi na tusia e, o whalongo na tusia e le sunga whaafia ngai ngal tamaya o ka whau olo. Na ia tusia e se tusi whaapia ua manua le ekalesia. Yo le mana ia fo yo mana tu o le tama sa fa peona au mai tu tonu ono lea o le ekalesia tala no le ekalesia le o tala no I se tutino ele o tala no le efakasa ele o tala no I le metutisi po o le lotu mamona po le asofitu po tala no le molimau Yova po tala no le KLM ele o tala no le ekalesia tu sa atala no le mta upu tau a fa ingo ino le tali tonunga ia longo ingo kako kalangor kako unga fa e fakasa e ka o le tatonunga fa pahai tatonunga ma o tali tonunga me na fa pe na fo ia le la fo le pope o a fo o me uma lava na e ta o tali tonunga amen si ke fa pe le si la ungo fo me no ingo ma ko le se kalesia le la tato o tu ai amen o tali tonunga e ese la tali tonunga ai ole ekalesia ia ke riso. Amen. La to watalia Yesu e ve mali ima faula. Fako a e loa le ekalesia moni. Ile aso le to tu. Na ita notus pa ia formai o lo o oi po o lo o o ono le lalulangi. Uma mare fofoanga se i o le teime fai loa ai le whanau le atua. The sons of God. Ele eila masesi ova ai le tino le na o le ekalesia ele ova ai e mata nei langa o le ekalesia e fa le nganga o le tele yo tangata lai to anga le teimi nei I le lotu ele o la fa va yes lai mo ko anga I pese el gaming ko anga lu pese ko anga ele o la fa va Auni e fa pe mai te o fa pese si o we fa ia fa masingo ngo kanga kali no lai ta no for tus pa ia o tatou fai tau tuspaia, o le toa tele o tangata whamai e sui le aso lea, e fai mai e te au lea li ie na mātou perifetahane. No mātou wha malolo mai. No mātou whaia mea tangata o mai nga whai lenga lako o whaia me ka, o mo ka kaloloku. Ka ngaka ngā makua I maurununga, o ngā kāpese o vi inga, o kasi maurununga ki me le afo, fio soi runga. Maurununga whamna si inga o rima. Ia, leo ke kele ia pepe pese. Ko leo ke kele pe akalo ka ngaka ngale ka ngol kuspaia foi mai le aso le mai Yesu to atele le afai mai le ali ie ai o foi atu o se yo tele lo auto au ala ne o tato tilo o le wa ele tato no o tato umalava e ele tato nunga a le ekalesia male ekalesia foi mai na ola to wa o le lang right o tato nunga fu nga ko la mo fu ka ya sola ma ko e kalesia ka ri kongal ma ko e kalesia ya sola nga o ma ko wa ka nga ka yo le langi o isi e kalesia uma ele o le langi ai no uma tu mai nge o ko va ai kon ku spa ya mo va ai ka kon ma ko e kalesia nge sole ko va ko e laki ai alu se si le langi yeah tato uma lava a what for you fat tato nunga fa religious le me a to no telefia but let's go to the scripture O la ile pelengi le atua, po la ile le aungani me le atua, mo lana ekalesia. O fa urtala ina le nei fe au, o le spirit led, po o le taitaiina le anganga. Ona o fa nauna le atua. E ila le polo kalame le atua. O uma ona fa tatia. E ile polo kalame le atua ilo wola malo soifua. E te fa nauma le laulangi nei, o la ile polo kalame le atua.
Wa umona whaataatia ele atua plo kalami. O le kele i o me le kupule o langa ke mi ngai. Kele i o le conspiracy theory le ke mi ngai i mo me o lo tupule o langa te mi nei. Ai ua nei ave se o tātou wa mata mai le fiongo pa i ale atua. Ona e pau leo le me tātou te a. Mau ai le fina ngalo le atua. Whawhetai la i le atua ilana upu. Wa ana le ai le upu a le atua. O le kele o longo ingo so se mea e whai mai e karikongu ai. Whai mai le mea e karikongu i ai. Amen. Fai mai lea video e karikongu i ai. Wa le kele yo mea kau whaase. O le aka inga se inga i ka kou sau le whiria lea e karikongu i ai. Amen. Ai tia e le upu le atua. Tātou e fo i mai a. Auane e o tātou e se mai le upu le atua. Pe nga prophesy is kanga maka uki o lolangi. Hawa kako ke pole ai. If it's not in the word. Hawa kako ke pole ai. Tātou wo pe le upu le atua. E ta ina i tātou. Asia. Ono o ia nga lue meile nganga o le atua. Amen. O ila, o lo ile pele ala foi, le poloka la mele tu se fata oto. Fata oto e tolu. Lona fai upu e lima, fi fai tau ina whapea. Ia e fatu tua ia Yehova, ma lou loto atoa, ai aua le whaalango lango i lou lava atamai. Ia e mana tua o ia i o wala uma, o na whaatonu ina ai lea e ia lava o wala. Aua e te whaafia poto, ia e matau ia Yehova, ia alo ese i le leanga. For mai ia e whaatua, trust in the Lord with all of your heart. Don't lean on your own understanding. For mai ia e whaalango lango pe te whaatua i le atua, malou loto atoa, not your mind. O le atua, ele o yo se mawhau. Amen. Aua la tātou te whaino le mea. For mai au ta tātou te whaalango lango yo tātou wa, mawhau po tātou wa tamai. Ele o whai mai le tuspa ia aua le a, le whaonga ina. Wa to o telefo inisi, wa le whaonga ina la tamai. O le whai mai le tuspa ia, aua te whaalango lango iai. Ele o whai mai aua le whaonga ina la tamai. Whaonga lo tātou wa tamai. Ai tātou te le whaalango lango ai. Ai tātou te whaatua i le atua. Ai whai mai whai upe ono. Ia e mana tua o ia i o wala uma in all of your ways. O wala uma lava. Ia e mana tua ai le atua pe ete a. Ia e whailoa le atua. Acknowledge him. O lono winga. So se teimi lava e te. Whai ei se whiriwhiringa. Amen. Ia e mua fesili i le atua. Amen. Ia e mua fesili i le atua. Tato e fo mai ia o te fi avatua se ata i luma le Roma. Roma lona mata upo e valu. Whai upo sumar wha. Amen. Pena o whai atu to o tele nisi latu te manatu o latu o whanau o le atua. Se tātou wa aila i pesa o tātou whanau o le atua. Whai upo e sfur wha. A wā o i lātou ua taitaiina ele Agaga ole Atua. O atalii i lātou o le atua. Amen. Foi mai o i lātou ua taitaiina ele Agaga ole Atua. O atalii i lātou o le atua. A wā ua outou le maua le Agaga o le polonga e toi fefefe ai. A ua outou maua le Agaga o tamawhai tau te vala au atua i ava le tamae. O loo moli mau mai lea lava Agaga i o tātou Agaga o whanau i tātou a le atua. O leo wa vavae mai ai i le Agaga o le atua mai le Agaga o le laulangi e ei fo i le si Agaga. Amen. O lea lai tā ua mai i fo mai o whanau a le atua e taitaiina i lātou e le Agaga o le atua. E le o le whanau a le atua lai lo lotu i tutono wharisa. Po o whanau a le atua le whalongolongo mai i. Se ilonga lava taitaiina o ele Agaga o le atua. Whato a qualify pe tā ua o le atali o le atua tusa ima. Mafionga le atua. Hoi lato umo ina tali o Yesu e vea maali ima whaola. Wa ia avatu iei o lea manu e ta ua i lato o whanau o le atua. E te talia la Yesu o na tā ua le o le atali ima le awhawhini o le atua. Ona umala ia o lato umala le na talia Yesu. O whanau a le atua, e le oto e taitaia i lātou i ni mafua anga. Pe taitaia i lātou e ni a, eni tupe. Pe taitaia i lātou i ni a vanoa. Po ni me o tutupure nei o langa. Amen. La ua sui le pale mia Amerika. Ola, la ke le ngene mea le akupu. La ua le koe kū mai Trump. Whaafekai i le akua ua le koe kū mai Trump. Amen. O la taitaia umare to o tele, e kilo ya Amerika malakoa.
ele o taitaiina ele Agaga ole Atua, o lai taitai mafuanga. Amen. Amen. Aua na taitaiina i tātou iava noa. Amen. It's not the same. O whanau la le atua, e taitaiina i la tau ele Agaga ole Atua. Amen. Ina ua mata le ministry ar KLM, ia ma le fōlaunga fo i ma le atua. O le tele i o taimi, sa o whaapea ui i lo uola fo i lele, hoa ole au auna fo i lele, ona lai whamatu spa i hoa ole au auna le atua, fo i lele pea whaapea la ka ika ia. Ai o le mea manga o ile ka ngaka o ka haru. Vidi mai le ka ngaka o ka halu fo i lele iai, lango ka ika le au aunga. Ki nganga, o ngana iso ka kaimi ka ke halu ai kuli ia. Ai ino toi foi o vai kulisi ke mi solo o le lava ke mi o ke moe ai o ka le malo lo le fo le mani tele o mia o pe wa ke le loka kai mi alu fo le it's o to no fo la imo fa pe fa ye ele Agaga ole Atua wa uto e taulo mafufa e istangata o te latu fo le ele stasio inga no walu ai. O la ko ngofo foi le lua I ko langa o walu ai. Kala ngoa mangi ka ngaka le ai ma se winga. Nga o le faikio I lunga o le si faikio alu lunga o le si faikio just waste of time. I waste my time. Just sit there listen. Tu sala wale ta ia ole Agaga ole Atua. Waka ika ia ole ka malenga vili mai. Vili mai la ka male ke laku. Ku sa lenga lo ku nganga le faikio So the question is, a faio ole ta ia le Agaga ole Atua. A o tangata le na vili mai. O ai le na taitaiina le na tangata. Is it God or the devil? Because I know we're wasted at all taimi. Tele le taimi mau, le taimi mai mau. Ono lea, o le a whai ai se share ka ingor ka ngaka lenga whaimau ke aluaku. O le ala u follow koi maha uia. Ai wo o le siaki au ia te au. Po o le ale taitaiina le Atua pe o te alu, pe o te le alu. Ono le tala tusipa ia, wha o ngāta tau le taimi. Amen. Wha o ngāta tau le taimi. O le tele lau taimi fo le lai mese lava when it comes to ministry. O te ilo, ia te au I'm not perfect. I will also say, tele le taimi mai mau. Me le ima na ole Agaga ole Atua e whai. E wha o ngāta tau le taimi, lau a whai. Se umatatou watu I pe wha a whio na I tātou e la fo I le Agaga ole Atua. Ai, tato wo I tu fi avatu se fa taitaiina pe no fa atu le mea lea o le tele o taimi lo tala no mai from experience I le mea o le tele o taimi e tala noa ai malu ina ua fai mai se o te watu fo le matala noa ai alu le tala fea ngai le taimi na. Amen. Ai tu ura taitaiina le Agaga ole Atua ai ignore le fo le voice o le Atua. Amen. Se tasi o vaenga ia ono uto e tango ua tu e whaasa o le vaenga nei la ufo launga I tonu tu se Ioane. O lona mta upo e tolu. Tama lo no e Nicodemo. Amen. Nicodemo se tasi o sui fai pule. Maolunga lon tūlanga I tonu fo le kanso. I tonu o le uiutaia. O le na sau I e su e se pine wha mau ono le tangata lea. O Nicodemo. O Nicodemo o se tangata o lewa te e uma le kanso ia ma tangata o afoi. Soli e Yesu sa paki. Amen. O le tele yo mea na fai e Yesu, o lai soli e Yesu. O le ala va ai tangata le tusa man la tova ai tonu le I le tu malanga fa yutaia, I le tai tonunga fa yutaia. O lai soli e Yesu nei. Ai va ai ko ka malon ngai. E se a mea lai kupu. E mo yo lai va ai le la tova ai o lai soli e Yesu de sa pati. Ai va ai kunga. O lai malo lo ma Maka o kia le mea lai kupu, o te malo la lea. O le ufi alu sa ili le mea moni. O le ufi alu au mai se pine wha mau. O le mea nana laina alu ia Yesu le taimi lea. Ai sea, ona ilona tatonunga, na ia fia iloa, pe moni lavo e mai le Atua le mea le wha Yesu. Ai sea, ono le vai atunga, e se lako o mea le karikongu ai, e se le mea le kupu mai o. Amen. O lai malo lo mai, ai o le tele o mea le wha Yesu, e le tu sa ima le tuma le anga iutaia. Lea lo lau tu fesili le tamalo lea, lona fa atu tuanga malona tatonunga, so le pe sa o ele mea lea. Po le mea o le Atua le lai faia le mea la. O le nei ea.
O le uta te e la ufaraseo le la nalo le tamalo le po. Ai e lana mata upu na latu ma tamalo le fa mara fingo le fasile le tamalo le fa mai. Ua luane o ia ia Yesu i le po. Ua fai mai ia te ia rapi e. Rapi o se upu faalo alo le ave i le faya onga po le a o fa mai. Ua mātou i loa. O oe o le a o ua maliu mai le atua. Awa ele mawhai e se tasi o na whai o ia whailonga e te whaia ana le ia te ia le atua. Amen. Le o sau whailoa ia Yesu. Whai mai, a whanone mea, ele ima se mawhaia na whaia mea lea, se ilonga lava o la ia le atua. Mana tu o tangata le, o i o Pharisee, o i o lea, o tangata mai le kanso. O lea alu e su e se pine wha amau mai a Yesu, e se i kau mai a Yesu lea, se mea sau e toi ave tutono le fono mono na tantonunga. O se mea se pine wha amau. Amen. How many of you know e umare po alu maresi aso o kau wha makala i Yesu i ailea. Ile la maftanga malea tua wha makala i ilanga ministry. Amen. Ko ngā kai mi fu le lua kulo se fai ku se kala ngoanga fu le ki oi e o solo wha makala o molo me le afu no me e au noa mare ta inga le nganga. Amen. Let's learn from Jesus. Tu sana latu tamalolo ni kotemo. Tala no atu le tu le o le tala no i le ministry. Ma ngai yo lau ministry so ko akele o kanga kai lau ministry eri. Ele fali lo Yesu fo mai o le fainga o la unga fa pea o le fainga le o lau kai inga no. Ele fa pe na Yesu. Amen. E ese ale mea na tala no ko ni i ni kotemo. Ai tali Yesu tali le tu le. Sea fa alongo ta inga o Yesu la. O ia o le fa ta inga mo tatu umalava how to be led by the Spirit. Amen. Na fesili atu ni ko te mo e fa tau ia i va venga ma mena ia faia. Ai faliu Yesu foi mai. O tali atu Yesu o fa pe atu ia te ia. E moni o te fai atu ia te oe. Ale to e fa nau le tangata. Ele ma fai ona i loa e ia o le malo o le atua. Amen. Mo le tangata na ta inga e le atua. O le latu ni ko te mo e tala no atu i. Ai tali mai Yesu tali mai le tūlea. Asia, tali mai le me mana o mia ni ko te mo. Amen. How many of you know o la ilo ele nganga pa ia le mea la mana oi tangata le ni ko tem. O wai alu po a ko o kaukari Yesu o kau fa makala Yesu lea. Isi mau ngasu a ko le ilunga aku. Le me fa kaulanga ministry pe fa feonga i fa malolo inga le pipili fa sa vali ma a fo ilunga mea. Ia la ile pili ma fa pula ta waso yo ili ia fo mo me le pela. E alu le po a ko kau fa makala Yesu nga mea e tu sa marfile ni ko temo. Mai mau ero taimi misi a kol mi ala mana o mi ni ko temo o le toi fana fo wina. Amen. Tali sa o a Yesu ile ta inga lo na nganga le nganga o le tua le na tali Yesu le mana o ngala la tu mani ko temo. Amen. E pe fa pe na fo ila tatou mo tatou wola mo o le tal no to wia o to no fo mo ma fo fa o le kele o ke mi mai mau ngi mer ka kala. Amen. O le tatal no i taimi fa alu. Faalu le tala fia ngai. Ai whamari tala tu spa i o whanau a le atua. E ta ina ila tau ele anganga o le atua. Te inisi o whapeo na a mo mai lole ngā ruenga. Amen. Maua mai lole ava no i ngā ruenga. Allah. Ke wa ai ki ngā a whai o ile na tu ele atua lo lotu wai. Whai se lotu i lalo atu. Fo ile lo lato a. Maa ngai e o le ava ngoe. Mo ele ava no i loku wai. E nga mo me nga ruenga i fea ma fea. Ku sa pele i se loku e lo loku ai. Fo mai le ai. O kako manguia nge e kale si. Kako wo. Wa ku ule me ke manguia i le anganga. Au o fo ile le. O ta ita inga yava no i nga ruenga. That's not the same as being led by the Spirit. Mea le nā ta o ta ita inga i tupe. Ono o le tupe lai mo i o. Wala ina fili ni se o. Ini si ufa ape kako i o i Australia. Ke le yo kongi Australia. Ki lo fai atu e fai na leo i Australia. No. Pe a fai uta ita inga o ele nganga o le atua. Ai ona e alu yo. Ona o laike ke le ko kongi. Pe kako wo o i Hawaii. Ma nga yo kongi Hawaii. Kako wo i New Zealand. Ma nga yo ko kongi o New Zealand. Amen. To tele tangata ita i le tupe. Ele o ita i ele nganga o le atua. Amen. Kusa lava pe makwa manga ia ngai New Zealand makwa ke len kupe mo New Zealand. A faina mana o le atua ke alu Papua. Sili atu na e no foi Papua le mea la iri fina ngalo le atua. Amen. Si no fuanga ele o ingi kupe mangi mere. Ngai lo ngo foi kongo New Zealand mea la ke le kupe. You out of God's will.
Amen. O whanau la le atua, e taita ia I lātou ele Agaga ole Atua, o le key point le na o le tātou wholaunga. Amen. O le taita inga le Agaga ole Atua, e le taita ia I tātou ini mafuanga. Amen. You know, we are not moved by reason. Ha, ni mafuanga vo ilele, po le popole, ana na au mai lunga tala tuspa ia fo me o tātou maua le Agaga, e le o se Agaga o le popole. Amen. O le Agaga ole Atua, e le popole, e whaatua tua. Amen. Ole, te inga le Agaga ole Atua, a tonu la ta ua la ta no le salea. Pe fa feo na e lo na leo, ya me e lo fo te inga le Agaga ole Atua. I lau fola wa. Amen. Au te mana o ya te o e lo mo le vaenga le ile lua, mo ko ni to no ta upu e lua. Le ta ua ia ole, te inga le Agaga ole Atua, awa o ia ole. O le Agaga ole Atua, na utala no le vaiaso le te nei ya Yesu, e ala no fieta no le vaiaso nei le Agaga ole Atua, o ne le uto ya Yesu la langi le nei. Amen. E le uto e whelua I Yesu I le tino lea, e le uto ya la langi ni, ngai vai ya Yesu se mea. Ni ai, e le uto ya la Yesu la langi le nei. Amen. Na ta ua tuspa I o lawa I le langi Yesu, o la e nofo I le tutau matau o le tama. O inala ye Yesu le taimi nei, yo o lava le taimi nei o nai, o nala e nofo Yesu. A o lona Agaga, le Agaga ole atalii, le Agaga pa ia, le ua foa inga o ia, le ua foa ia I le larolangi, o le Agaga la le na, le fai mai e taita ia o e mau. Fai o lātou o whanau o le Atua, e taita ia I lātou e le Agaga le na o le Atua. Le Agaga la le na o le Atua, na e nofo I totonu ia te oe. Amen. Amen. Te mana o le la ole fai tau I, ina ia e loa, ia le fina ngalo o le Atua, le tom fai whamtata la, tu whamai le mua ko ni to, ron tau pue lua, tatu fai tau whamai. Ai pei tai mātou te tau tala atu I le poto o le Atua, I le upu lilo sana atia. Na tō fia e le Atua na mua lava, ina ia tātou manu ia ai, o le upu lea na mua lava, ai le I whaia le fōfuanga. Before the beginning, le I whai fōfuanga, o lewa nei loa e le Atua, na ila le poroka la mena whaata ati e le Atua le mea lilo le whamaila ia. O le mea na le loa e se tasi a lii, e tasi o le nei lalolangi, a wā ana la tau I loa, po ua la tau le whaasata roina le lii e ona le manuia. Ai pei ona tūsia, o mea le iwa aia e mata, e le ila ngona fo I e talinga, e le ia o fo I le loto o se tangata, o mea ia ua saunia e le Atua mo I lātou, o e alofa I a te ia. Amen. E wha mai o mea le iwa aia e mata, e le ila ngona e talinga, e le ia o fo I se loto o se tangata, o mea ia na saunia e le Atua mo I lātou, o e alofa I a te ia. E iai mea o laua uma nei to tonu o le loto o le Atua, na o lai e le mea le fina ngalo o le Atua mo Kevin, le fina ngalo lo loto o le Atua mo Kevin. Mo oe, o lala I le loto o le Atua, aea, ele I whaalongo I sesi. Ele I wa ai fo sesi, ele I wa ai fo sesi. Ele ia, ele ia fo se tangata na ia, sa o se loto se tangata, inga kele I loa I lono loto le prokala me le Atua. Fo mai la ia, a ua whaalia mai mea le Atua I a te I mātou, e lona Agaga, amen, a wā esu e ifo le Agaga I mea uma, o mea lo loto fo I a le Atua. Amen. Foi mai o mea uma le to tonu o le Atua, mea lo loto o le Atua, le polo kalame le Atua e whatatau ia oe mau, whatatau ia I lo o langa, mai le aso no whanau se yo le aso te ai, tue wala au mai le Atua ia te au, o aso umala vola uola, o mea lo loto umala malana mana o le Atua ia o whatatau nu uina, o lai nofo ma le Agaga pa ia. O le Agaga pa ia le na o ia na te a, na e la te iloa le mana ongo le Atua e whaatatau ia oe mau, whaatatau ia te au. Le polo kalame a le Atua, o la iloa e le Agaga pa ia. O le polo kalame a le Atua, e le o iou mātua. Po o le tau whaife au, no. Po o au, ne ai. O ai le polo kalame a le Atua, o la e ia, I le Agaga o le Atua. Mea nai whai mai o whanau o le Atua, e taita ia I lātou e le Agaga o le Atua, I le poloka lame la le Atua I lo wala malau soifua, o lai nofo ma le Agaga pa ia, so the Holy Spirit, He is the chief director of our lives. O ia o le whaatonu lea o tātou wola.
A fai le te ola le olanga le nei ai te le whaatauaina le taitaiina le Agaga ole Atua. Misi atoe o le porokalami ele Atua. Misi a koe o finangalo ole Atua. Yes. E ke fiu e mafau finangalo ole Atua te le maua. Pe au noa ma le Agaga ole Atua. Le Agaga ole Atali. Famele tala Yesu e sirilo na anu si awina me le Agaga pa ia. Wa anofo Yesu le laulangi le ngai ko akasi ele Yesu. A feo Yesu le laulangi ngai la ngofo o I fefoi. La ngofo o Israel. Longo winga a fai e ke fia malo lo I mai o lo kingo. E ke fiu e book sau appointment ya Yesu o Israel. O sea, ke fiu e vili longo winga e vili ku ngamo ko la oi. E ka idima mingu ke spend for mai ka ko akasi winga la wa ka ko akasi. Ah, fast food ku la fenga winga Yesu laulangi. E ke fiu e fa kali la sea. Se kali mai o Yesu pe e vili e. Ah, ona foi to atasia Yesu. Pe fa yo lai o Israel. Longo winga lai ka ke fiu e fa ka ko appointment. A ko mo funga la appointment ko mo mai la. Il fa fe lima se la u fast food tau sanga. E o ke minga we ele ai ya. Lo no ngola. Le ona to atasia Yesu. A ole Agaga pa ia le no lingi. Fo me yo le to tonu ya te tato. O lai ai o ye me uma. Amen. Me na ya le foi mertala Yesu. Le fesoso ani sili. E sili atu. Amen. E sili atu le sau le Agaga pa ia. Ono le alawa iai uma ia te tatou. E ta ia te tatou. Le lafa mai polo ia Roma. O wha nau le Atua. E ta ia le Agaga ole Atua. E le ta ia o latou tino. Amen. E le ta ia o latou tino. E le ta ia o latou manava. O le me maua i le mea ai. Amen. O ko man ko foi le vai ngai ngok fai a Yesu. Mai manga ia le la avi Yesu fai matuki. Asia, o nga lai fa fanga Yesu le moko kanga ka fa pe kala ka manga o. Manga ia la ko inga kupure o le kupure mau ele me ai. Ko inga kupu ai, kuso ka manga, kai ka ia manava. Wa nga o le kausamia. Ah, a fe le mau se ai, ele alu. Amen. A fe o le me le mau se me ai, ele kai alu. Ele o te ia le Agaga ole Atua. Lai te ia le manava. O isi, kai inga e fai kala. E lau mutu. Amen. Kua ianga, se ke fia alu ai o ke fia maa. O le fia alu le whanu le ainga la. E alu e fia fai kakala ai. Amen. O le mea la nata o le ta inga le fai tala. Ta inga e lau mutu. Amen. Pau ala le mea luatu ina o le fai kala. Amen. Halu mai le malos. Amen. Halu ai le taimi. E leo te inga le Agaga ole Atua. A o whanau ole Atua. Kusa lava pole pe o levanga e loku. Ai a whai o nga ke whaianga mea uma. He leo kai ia o le Agaga ole Atua. Yeah. O whanau ole Atua. E ta ia I latou le Agaga ole Atua. Whai mai la ia. A ua whaalia mai ia mea ele Atua ia te imatou. E lona Agaga. A wā e ifo le Agaga I mea uma o mea loloto fo ia le Atua. Po o ai fo se tangata ua iloa mea ale tangata ua na o le Agaga o le tangata. O lo I to tonu ia te ia. E whaapea fo I ona le iloa e se tasi mea ale Atua ua na o le Agaga o le Atua. Amen. Hallelujah. Tato ua tua le Roma. Help me here, Lord. Se utu e valia ta sia tua le ata le na le no mana o whaitau fai upu na iloma. Fai upu sifurma leono. Fai mai. O le Agaga ole Atua, fo mai, o loo moli mau mai le lava Agaga I o tātou Agaga. He bear witness with our spirit. O le Agaga ole Atua na tutonu ia te oe, o lai moli mau I lo Agaga. Amen. I will call it the spirit of knowing. O le Agaga ole iloa, we e iloa. Amen. Tau mawhai, I se mawhai e whaamatala I le taita inga le Agaga ole Atua I. Whaataita inga. O au. O au, le tala no le tusina tatou faitau I luma wha mai. E le aini mea iloa, e leise se nata iloa mea leito tonu ia te au na o lo Agaga lava. Asea, o lo Agaga la nata iloa mea leito tonu ia te au. A o wita, le ima sesi o iloa lau ke hika. Amen. Na o lo tangata leito tonu o lau o iloa lau o wita. Isi te imo te ata ia, le ima sesi o iloa o lau te hita. Amen. Pe e le fo sesi o la to iloa, le mea la mana o ilo tangata. Po le lava lo le afor ko kero kakai o le masesi o lo me le tonu lo goto lo ke manga o fai le mele lo ke o sia na o lo tangata lava le tonu lai lo o tele o tala no ala pe o afor no le me po la o ko kango u ko kalangoa u ya no I know what I want o la o lo ala ke ngofo afapia la o pasifo askuri mi fo lele
pe ua keleng askulimi o le vanilla o a uma ko nga flavor fo lele o la o te alu atu kele mo askulimi ese ai ele askulimi o la o manga o la ya wai loa lo tangata o tele ifai o tele itala noa ele kalangoa Kevin ma Kevin no nai loa Kevin tono lona loto le mea le mana o ai amen te mana o le askulimi vanilla le kangokula ia mai o le alavo ke laku farka vale ele tele yo ta vale la yai ai al ta vale o la mana o ilo loto manga ia ka vale le e ma ke kalangoa la mau no o la lavo te loa ya uia I know because it's in me o lau o i loa le meo te mana o ai. Amen. E wha pe nala le atalo te valia atua. Whai mai, o lo o mori mau mai le lava nganga i o tātou nganga. O le nganga o le atua, na te whaai loa te tonu ia te oe, le fina ngalo o le atua. A o neina e te afoi, te sa vali atu foi lele, a lau whai se mea foi lele, e mori mau mai le nganga o le atua ia te oe. That's God. O le fina ngalo leo le atua. E te ilo, you know it. E te ilo i tonu ia te oi. Pei ona e ilo le me te mana oi te watu ta vale vai ka vale le ngei. E te ilo on ka vale leo ke manga oi. E te ilo e moli mau mai le nganga o le atua. O le ka vale sa o le nga. Amen. E moli mau i lo wanganga. E le tala no i lo mafau. E wha malama ina la e lo wanganga lo mafau. E ala i ona i lo e lo mafau. A o le atua. O i o le nganga e tala no i lo wanganga. Amen. Pe no fai atu, fo tala tu spa ye luma. Ele ai se na Taylor fina ngalo le atua na ole nganga ole atua. Fa pe na fo tangata. Ele ai se na Taylor me na tutonu ya te oe na oe lava. Na oe lava na Taylor le tangata na te fie ai, ma tangata te le fie ai. Na Taylor me ai te fie tau mafa ai, ma le me ai te le fie tau mafa na oe lava Taylor. Asa, o nai lo e lo tangata na tutonu. Le ala fa mertala tu spa ia o ia fo fa penala nganga ole atua o no fai mai la ia o le nganga ole atua e fe moli ma wai pe moli mau i lo nganga le tangata le tu tono oi amen e fa i lo ai le atua o te fa ingo ina la o le o le knowing po o lo i loa fa feona e loa amen e tala no ile file mu the peace o le file mu o le atua o le leo o le atua e file mu amen o le lava lo feeling ai fai ai a fai ele ai se file mu au le faia amen if there's no peace e tele no fa ngai no fa te inga fai ngo fie e ke me ke la ku vo le fa lo loa amen ke la ku fa lo loa la ile ofu vo ile le o ka se manga yo le ofu e manga oia o la we mana fa atau le ofu ai tu tono lo loko wa makwa e manga oia ai pe se me ala ka fa karakala amen pe se me ala mama fa lo loko e tele lo pe se amen me na ta ole le ai us file mu that mean there's no peace ele o ye se file mu amen a onga le wa i lo ma fau amen i lu ngolo ma fau man o kire ko fa ai se o fu le pa wa le o fu le ke manga oi amen e mangule ve se fa inga le limas furu ngo ka lar ka ule of ke fa alongo ko ngue ke oi ele o manga ole e pe o la e fitoto ai fo menor tala tu spa ia ye fa tu ile tu ma lo loto atua au te fa lango i lo wata mai ele te ia la tato ma fau te ia tato ele nganga ole atua ma ai le nganga na to ko mo fa communicators ia te oi au le fa taua asa ele o ye se file mu amen ngo ala yang e kango fa ka e fa mai le ai la fa ka wala ave lo lima su o kala fa ka mai le ofunga amen o mang fa ka mai lo ofu e sa vali mai la ke aka we fia e lo ofu mo lo sa mo la lo si fa lo la lo kwa la e piki ofu la e ku ma display vo le angale sfuru lima tala le ofu la va kasi na ngai fa ka o lima ongo ale sfuru lima kala le sfa lo angai sa o lo mafofo angai lo kene fa kawa yes ona lava na e lo there was a spirit inside of you ona na moli mau atu ya te o ai te lo le leo na o le atua amen o le leo le file mu le tala tu spa ia foi mai o se e vai o le tala le o se e vai o le file mu ai sa le mea le na fa ingo se e vai o le file mu ono le tatou savalinga tatou te sava vali luma i le file mu o le atua. We walk by peace.
So o se fai unga lava e te whaia. Amen. Kusa lava pe au umaku le lalolangi. Ai a whainga whai aku le tua te tū le si tū la e filemu. Ku ai le tū le nā. Amen. Hallelujah le ku. Pe ingo sia o le kurunga. A o lai elo filemu. Ata i pe ina le tū le nā. Esea. O nai ta uwhanau le atua. E ta ita ia ila tau ele Agaga ole Atua. Amen. Ta ia ila tau ele Agaga ole Atua. Once we follow pe ta ia tau ele Agaga ole Atua. E o lava I mea ai. E le te me te alu atu ai. O lai te fia ai. A lai whai atu le tuiti oi. A wale ai ale mea ai le nā asea. E le tala whea ngai ma le tū la whono o lau tino. Amen. A whai eise mea ai fo ile. Awa, ta ia umai tātou ele Agaga ole Atua. Amen. E o fo ile tātou tala noa. Amen. I'm telling you, o le kele I o mea ngalavia ia mea mai ea o ele atua ia utala. Amen. E no le teimi fo ile le upfasa mo fo le fa mai o le vau. Ah. E le keimi funga lau alu ala fa makalanga o se kala fo ile. And all of a sudden pe se me fo le sui ele Agaga pa ia le. Tala noanga. Ko sui fo le mea alu ele kala ngoanga. Ai umo ko sa ko ngofo mako kala ngoma si mako ai nga ho si ko faction. Ina wo toi lo muri ngai funga. O le mele matu tala no ai. E a fai ngai le kangaka. Kuso le fuka lo muri funga le fa kuso faksio ko lo so. A fe kai le tua le swing ole. O le fingo le kala mer swing o le direction and le kala ngoa. Ala kula kwala ukala. Ke ia wo ko sui fo le me alu ai. And all of a sudden, fuka ama ko iloa. Le ai o tangata nei. O tangata e a fo no le mea o le to tono le ala fo o le fo I mea na a le tata no se mea no ta o ina mai fo ile le a. To le kele I o mea ngala ve inga mai fo. Me vo me kala kuspo I fo ile le tatou I tau tala. Fai ke upu ka ko kala ia. Ia, I te ato fa longo nei a umar whaingoa utala. O oi kanga ko mea mena tupu ke fa makala umanga mea kupu ese a lango nganga o mai o mena tupu lo wola mo soifu o ke fa nga inga uma e oi kanga ko mako a inga vo lele na to te lo uma vo lele e oi uso matu o tangata o tina o ke fa nga inga uma menga wa o ino ese a because that's reality o le olanga moni lava nano tato feo lai o mea foi la nana sa tupu tato te o ina mai la o isi la kaimi ka ke fa makala inga mo loka leiloa e a fa inga istangata. Amen. Ai fa ftai le Agaga ole Atua o la fo ia nga lue me le Agaga ole Atua ka ia Kevin a worka ka ia longa nguku ai ka ia longa nganga. Amen. Ka ia le Agaga ole Atua. Amen. Tatou umalava la io tatou fa o ia ia I tatou le Agaga ole Atua a wona ia tatou I mafuanga a wona ia tatou I avanoa a wona ia tatou I tupe awana I tatou I se isi lava mafuanga. Amen. E o lava foi. Ilisi mai ka inga nga makongu. Ne vai o ka kon makongu. Lisi ka inga nga makongu. Amen. Fai poi po marasi o kamanga. Ai lang fai poi po mala o kamanga. O ngai fai piki up. Gusa wala nga o nga fili fai poi po mala o kamanga. Ele o nga se si ai ku. Ai ongos or kamiki ke faila nga piki apu ho ile. Wa fa ai poi. Ia nga le pupuka o makaus kingol makongu o nga kalu ele. Le se o le filifilinga. Ele te ia le Agaga ole Atua nga kai I le piki apu. Wa kai ka avale la ukamanga ai ole manga ir kala ukamanga. Ia nga wa akalis wa fu or kele fu or ka faila ku filifinga fa penga. E ala na filifili to o ona e kokongi le lei. Amen. Menga ka or ka inga I kokongi. Amen. O lesi e alanga ngofo lesi ka ngaka. O ngolea ke leer fa palangi. That's not led by the Spirit. Mena ta o taita inga I meva aya. Ele o taita inga le Agaga ole kumai. Ya wa mangu ia le la ya wa lu wa mangu ia wa ngofo en milion ia. Ele o taita ia le Agaga ole Atua. La ka ia kupe. Amen. To tele la tangata. Ele o taita ia le Agaga ole Atua. A o fa na ole Atua. Alai fa melta juspa yo fa na ole Atua. E taita ia le Agaga ole Atua. Amen. A wona ita ia tatou I mafuanga. A wona ita ia tatou I tupe. Po alava ni simea. O tau I loa ki tiona. Amen. Ki tiona le na ila na tatalo na fai I le Atua. E nga ave fa sule vao ma. Le o te lela o tangata. La to te fai le mere na fai ki tiona. E taita inga I mai le Atua. A fai o lo fina ngalo. Ma kua fa susule.
e mafua mai no fai atu ono le taimi le fenga tu ai ele inofo le Agaga ole Atua i totonu ya kitiona o kitiona la na faatali kitiona se pine faamau o meva aiona mata amen ona fo ele inofo le Agaga ole Atua i totonu ya kitiona a ole taimi le nei o le fenga fo o le o i totonu ya te oe ia waiengi skangaka le Atua a fai o lo fina ngalo ina ia faapeono o walu le lotu nei asa ia awina meni ta avale la mu se fa apasi fo yo luma se au mai ni ta avale pe fa ta mo ifo se ta ifau i lumo mato fale ta au mai ia te au ta tau no walu le lotu alu le loku alu le loku ora ko akele yo ngisi fa mai le Atua ai mana o te lotu lea ia awina meni ta nata se to tolu o mai ia fa iloa mai lo fina ngalo mai alu le loku ele ka ia ka ko i meva ai ma meo mafuanga ai sea o le fu e fa wa ile la ki apolo la langi o le fa longo le ki apolo ila ka kalo o le la ka kalo ku le Atua ia e matua i fa susu wina lava le matou solo vai le tau fafo pe a ho o tai au tau me te o lo fina ngalo yo walu i New Zealand amen o le fa longo ki apolo pe keran ki apolo mo kwa ki e vai o le ona fo o la uta i mo me va ai le tino amen o isi tangata ka ia fo i mo me va venga me tutupu amen a wul tita i tatou i va venga pe o ki fa malolo inga kanga fa aku mas kanga ku mau a wul tita i o ina va enga amen tita i o le Agaga ole Atua amen pito i sili na ona taua ele sia wone na makala ngo ele sia songa mala uonga saula o kama foi mai ke so ko fa ngo ali la foi pe le fa longo mela kama fa ali me longo le fi ke makaya mai o ile la foi il kama fa le Agaga ole ke fa le mo ku mai o la ku ke nge fa la fe au fa me fe au yanga ia mai le ai o ile o songa kofia na ko la me ke le fi no le fi o fa ngole me fa mai ele o se kofia o lo fa ku ile lo pesa o fe au fa me kala la wai de si te mi ne lo no fo ma mai tai na fa la fa na wa fa ma mi ide tua wa vem fa mong yang o le la ma ko ka ngom kan ye foi le a o no to telefonis a fo tau ma fa o aku ya la ko e pe o la ko e ka ia ka ngaka e pe on me fo ile a fo ngole me a o nga kupa fika o lo langa ngai saula i kia o ha ule ile kali le ai ile o ya Kevin fo ni kali ko fa fika uli a ye se mete mana o mia ile so so ani le Atua o la ile Atua le tali o fa fita uli la ile Agaga pa ia le tali ile o ka mo fa ile Agaga pa Yesu se kali o la wa ye loa me na le na taita ia tatou ele Agaga pa ia o le Atua be led by his spirit o fa na una le Atua so se atali ela mla fino le Atua se fa atali le taita ia o le Atua for in all of your ways acknowledge him so se mea lava ye e fa iloa pe te fai i le Atua ye e fa iloa pe e te amana ia ina le Agaga o le Atua na i to tonu ya te oe amen sa ili i le Atua le me olo ia i le fi le mu o na te iloa le lei e te practicing ala amen o aula makua kele au mengo misia i le Atua ola ke fiu e fai kau kele o mengo fai mai i le Atua ko eu misi fa fetai i le Atua i lona alofa tunoa le kele o menga misi a o le ngai lava fa ngaka i kai le Atua le kele o avangoa ku mai e le Atua se o le ku avangoa i o le Atua amen e o fo ina se so ioi fai mai ya o ina i tatou ia learn how to walk by the spirit ia taitaiina i tatou le Agaga ole Atua ile taitaiina la tatou o tatou tino amen e taitaia i tatou o tatou Agaga amen ele tangata lilo lai totonu o tatou amen ia fa pe na fo iona taitaia lau sa valinga ma lau fo langa ele taitaia i tatou ni mafuanga manisi lava tulanga o lona Agaga to e foi oi le taitaiga le Agaga te fai atu ia te oi o le matango fie ia a fai te fia oi le langi
Tātou uma e fio le langi. Pero no a matai. E inisio I lātou e whai mai o lātou tatonunga o lātou o paunga lako e kalesia e o le langi. Yo, okay. A whai ele o taitaiina o ele Agaga ole Atua. Se la le me te alu iai. Ono le Agaga pa ia. Na sau e taitaiina tātou le fina ngalo ole Atua e tātou te o le langi. Na ole Agaga la ole Atua na taitaiina o e te o le langi. A whai o sisika ngaka kai ka ia oe. E misi lai o le me alu oe. Ele alu o le langi. Asia, ole Agaga ole Atua o whanau ole Atua e taitaiina e lo na Agaga. Ele taitaiina e sisi a mea. No. Na ole Agaga ole Atua e taitaiina le whanau ole Atua. A e fia o rai le langi. Ka ia o ele Agaga ole Atua. Amen. Ia taitaiina o ele Agaga ole Atua. Ole, no whaonga ina le tala le tasi e wha umatuai. Ile Abrahamo. Na ia ile au auna na tuli e Abrahamo e alu le aingolo na tama. E alu e au maise a. E alu e au maise teinio le aingolo na tama nofo ma isa ako. Na alu le au auna le. O le au auna le na alu. O ia na teilo isa ako. Na teilo le atali. Na alu e au mai le fafine o le aingolo na tama le isi tu. E au mai e whae poipo ma isa ako. Ai alu atu la. Ave o loa uma ma mea alofa. Na alu ma le au auna. Amen. I to tonu o le tala atoa le na. O loo e pei le amana I e tangata le au auna. Le au auna le na alu ma ave uma mea alofa. Ai o le au auna le na. O le ata le na o le Agaga pa ia I le ekalesia. Le ai ma sesina va ai a Yesu. E le iwa ai le ekalesia ia Yesu. Right? Ai o Yesu o lai o ilona tama. A o le Agaga pa ia le na sau. Le sau ma mea alofa I le mana mea e tapena I le mana mea. O ia fo I lana te ilo le au wala I le atali I le atali o lona tama. Amen. O ia na te ilo le ala I le atali. Fa pena fo I le ngā luenga le Agaga pa ia. O le Agaga pa ia, o ia na awina mai e le tama e vatu le mana mea alona atali. Na saula ma au mai mea alofa I le mana mea, e tapena I le mana mea. E le o iloa le mana mea le awala e alu o le mea la iai le atali. A o aile na te iloa. O la e iloa le au auna. A o ai fo e na te iloa wingo le atali. E iloa le au auna. O ai na te iloa le fina ngalo le atali. E iloa le au auna. E sea, ona fo le au auna na mafuta fatasi manea, ma le tamama le atali. O ia la na te iloa uma le fina ngalo o le atua, na te iloa le mana ongo le atali. Na te iloa fo le me mana o le atali. Na saula le tuli me Abrahamo le au auna lea. E sau e vatu lea, le ava isa ako. Sau ma au mai uma me alofa. E ta pena tuai lea, le tamaitai lea. Ta pena tuai le mana mea le atali. O le atale na o le Agaga pa ia. Na awina mai e le atua le Agaga pa ia. Na sauma au mai ma fo I mea alofa I ta pena ina ai le ekalesia. Ina ia faa pa ia ina le ekalesia. E tasi ala le tangata na te iloa le ala I o le atali o ai. O le au auna. Le Agaga le na le ito tonu ia te itatou le Agaga pa ia. Na awina mai e le atua I le lalolangi. E ta pena le ekalesia le atua. Ina ia halu atu ma avatu. Avatu le mana mea alona atali. Amen. Tātou le ekalesia. Ta pena I tātou. Aua tātou te whawhao le teimine nei. Ai ta pena ino tātou tangata. Ta pena ina I awhio ma Yesu. O la ua ato atoa la tātou atu I lumo le atua. O tau noa tala ia e seta. Amen. O la lava e vevesi Israelu le sipi. O la au iutaia. The Jews are. O la lava e ka whao lako. A lai whawhau e na amanu lea. Le la au. Amen. O lai whawhau mai fo I le tū la whono ina ia whasi o tia uma tangata nei. Tangata Israelu. Amen. Ina ua tapena ia e seta e alu e wa aile tupu. Ea, o vai aso, ea, na tapena ai. E le I whaapenga ngā kui whailunga, sulu longa ie, alu le whano le tupu. Nei, na alu ea, na ile teimi na tapena uma ai me alofa ia na vatu. O aulo ma wha ofuina ile mana mea isea, lai wha atali me le tupu.
fa pe na fo ila oi o le ta fa fa le ka le sia ke mi ngei a la vai fa fa wi fa nga mangu le la au la fu e fa le ku la fo nge fa si o ki la Cristiano a la vai a e ta fa fa le Cristiano ai o le te mi le nei wa ta we na ta pena i tato o no sea o no la fa atali mai le atali la fa atali mai le atali le mana mea la fa atali mai le atali i lana mana mea o le e ka le sia le ai se pona le ai se manu minumi amen o oe ma ta pena lo ainga le alava le fina ngalo le atua i le teime o mai ei le fatau nu win of fuanga ma le fina ngalo le atua a o oe ma ta pena ia so uma a ia e fa moe i le anganga o le atua e le mafai ona e maua manuia o le atua pe a fai e le ta ia oe le anganga o le atua e loa e le anganga o le atua ta oe e a foi tai oe ina ia awana e toyola ai talafu fa mama umanga ai kalafu he know the way e lo ele tu le wala te mo ai se fale e lo ele tu le wala te manuia ai e lo ele tu le wala ya le nganga le tu le wala e mafai ai ona manuia lo ai nga malau fa nau la te lo uma e lo uma le nganga le tu kasi ale me ngai misi ko koe alo fa lango ia uma lo anga e fala ngolango le nganga le tua o le tele o le la veinga fai la tala pe no fai atu fai o tuai taita inga le nganga o le tua e se tasio o kon kala ke no fa nga ina tala le sia so to evatu ino fai nga luinga se tasio company fo le kuria tolu tau sanga o fa manu ina o ile me alofa le kale sia o ya la fo ale company o te moa ia le whailonga o le ave kuria le tausanga. Te ila ia wa, whaile maa whono wili meri ta maa loa nau te anu watu e whaile maa whono fo le kong kalake la. Laku la ifa mai o le la whaakele la kong kalake kuria le la waku isi kong kalake ia ke le o taula le income it's more than $100,000 ia le te leo le tupe maua fonga le imo meo fikas ina au mai ke le o le a fo ino le mea. O tupe po tongi fo le kon kala kinga mai te ya ma mai la yo fo ile fo fam tala su to lua ya fo mes tala su to lua ta talo so ma talo fo ile ma na pongi ma nei la no amen na yo na fai una fai unga fo ile le mo wa se file mu yo ma loto no peace amen yo to ya lu la yo ke ile puler campagna ke la kunga o fa ku le ai avesis ai o ile u tele avia le na ke I me volvo ma sole manga ia solo ni ia vangoa le wa si e kwalo ko kongi mo kwa ke le o ya kam la kanga ka piko sin ke le kon kala ke la mo ngi ma se fa mo ngi ko ke le ka manga o ai ale va ku ya o ke fa tu le ai avesis te normal na ona se e kwa me ya te wa wa e se ku kon kala ke ma ai oso me le si inkia nga le si so na sa lo manga o fa ka u fu le manga o le manga ia o le vang fa kali me ka manga le ke me mo le vangoa le pe lua e masina ta lua na lule ai ngau ro male le ngaka ngau company ai ko ngau male mar kuia nga ngi usala le me wotupu wale mo se la mon tupu afi ai wa lu se la mon tupu afi ave ko kava o my cost o me na fai o le wingola utala ma ana o tango nei la fa pe le kango sangi kon kalake pe ana le ile te inga na le nganga le tua longa winga ngale ma misa mo si ko lua ile sangi kon kalake wa ono fo le la atele le tupe alo na ilo le tupe sau o le la kulunga o kau ko se la mo ku afi la le fai nga mea wala ki o tata fa ya ile tua I bo meo feelinga pito sili on tele lava not fair tu awona e fai se feelinga ono se ava noa po se tupe pe uno weva ai se me tele amen awona e filia au fo ngi e mu ku salava pe pressure ko tangata yeah the truth tu salava po le tele le una ia o tangata fai se mea awa sa ili mo ile tua you know o le si vaenga you know to tele ni si ya o nei fo New Zealand ni si fo yo auso you know ele o se vaenga le anga fa pe o le fie ese e fo ni si o la wana now Kevin sa we join mai la lo mato fa malu le a mai lo ministry la lo I ka ko kenga lu la lo fa malu le which is nice sa ile tu le tua no ele fo se file mu
Amen. Ele o ye se file mu ya la ka ka sa ide ke le ku. A wa kai longi. O ke mi foi ka ke alu ila lo mengi. Kala ku foi. Wa ka fia ka ika. Ka fia ka ika ku la fongo o system o umana fai. Wa ka fia foi. He o foi ka kala o fai. Wa ka fia foi ka ika a. Ala mena mana ye tunga mafutanga nei. O le lava ya lo ka ku fa mo ele Agaga ole Atua. Amen. E pro kalame tangata, e pro kalame lalolangi, pro kalame ki Apollo, pro kalame o makua, pro kalame ko fai au, e foi la wia pro kalame o ia. Ai le pro kalame ale Atua. Pro kalame la na ale Atua. Kusa lava po wa uma ngi si pro kalame. Ke le pro kalame nga ai awan emisia pro kalame ale Atua. Ole Agaga pa ia la pro kalame na fa manuia le tu lo loto awan e tu la fo ia la usa valinga e pule mai ai iskangaka sau ele faile melea ma e alu so pro kalame iskangaka ai misi pro kalame le tu I lo wola mo lo soifua. Amen. Le tu ma tu tamate taitaiina la fanau fa ungo nei vai yaso ma le amatalia fo nei vai yaso fo tamai fe au manga luenga ia ia I matou e lo Agaga tama awane I fa apiona tai seina I matou tamai mafuanga o tupe o ngā luenga o me o tupu a ia ia I matou e lo file mu I o matou I loa ia iaile I loa I totonu o matou roto ina I o matou I loa lo finanga ina I o mawhai ona ia I matou tama I le meo lo e manao ai tama malau fuafuanga malau puro kalame I o matou wola masoifua ina ia tini matau nuu le faa moe o lau. Fio tamata taitaiina o lo matou wola tama I matou malava. Ina ia mawhai ono matou faa maliaina lau a fio a wao I matou o lau whanau e taitaia I matou e lo Agaga. Faa manuia mai lau a fio tama nei vai aso ma I matou malava ma le matou fo launga. Taitai lo matou wola mo lo matou soifua I se aso mua faa fo I le vi inga I le suafo o Yesu ke riso lo matou wali lo matou atua o matou wole mavala au atua nei. Amen. Amen.